Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health check-up, Ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Ki nong tray jong ka karkhana penmi daw bilat jong ka Mamlo Chera Cement Limited. Ki badon hapok ka Shatri jong ka Mamlo Chera Cement Employees Union. Hakalay trik unay liber arajar arpuway kila dawa ya ka Sorkar Jilla. Bakaday ban sew no ya ka tulop. Ka jong ki manla ubnay. Namarbakum bakalong menta ki nong tray jong ka ni ka karkhana. Kila kitram nakadaw jong ka jingbom yo hok ya ka tulop. Baka Sorkar kaday ban sew. Haga dorkas balapa asyo menteri rang ba jong ke Sorkar Jilla Konrad Konggal Sangma ka Mamlu Chera Cement Employees Union kala dawa ba ke Sorkar kadai ban siuno ya katulop ka jongki ke bala saateng de kisnem hanrei lum kumta ka seng kamban se ban khot penlong de ka jingyaki. Kan sial hi ka de hi ka de hi ka ba ka benta jong ka ru ka bala don pren ka kronik la sing la bonong. Aku dia bangka problem jongka, tiada nak kata kadang kata itu bagi raju iru, apa nilawan ru ka, ni ka hangka straight ke bangia, le itu ka jisana ka straight ka, cipotrik jonggu Disember, karena ta aja arko, te tu por ke bangi dai kan iru kalau ni nak kata uji krisis ke bangi kun kinong ke baru alam ke bangi nanti kombalai sepatan ni akan dua yang jengi amat bangi miwa ya katulok. Tikani katulok ru kadehi ko mangilaikan na pospor na dugi araja kapra der kada dugi ni por ke pamtaru kalong iba pakla iba no banginyo. Te ka wei ka ba ka problem ha ko bide ikani ka ka kosi kalong ba. Nadu arja ka sau nadu ba ka la implement yang ni ka NGT te ka factory yang te ka de ka ba kata ya uyong. Te de na kata ka daw ka plan ka along biri panlais. Dia juga poru, kerana yang ini poru, kemudian yang dia berbuat di suara. Ini idam kamu gambar ini mungkin okey. Nama boleh kalau bangi dua jukar memang kalau bangi yo iya ke status hak bidai jongka factory. Tekan ni ke status ke jenglong jongka factory kalau boleh idam kamu mana ya ke upgradation. Oh ini poru ke boleh itu nak kalian ke government boleh itu suara kan boleh ya ke upgradation kartu kan ni. Ndai pada gambar kampak lah pada bang pendek gambar haborokoi. Abarokat ke mati plans. Tidak nak kata-kata udah diagak kaparu ni lapis yang ada Sorkar ke pemerintah, bahkan take off yang rekam atau coordination nak pemerintah ke bidai bahkan ke factory. Tidak ada dua impor di pemerintah ru nilai jual. Kedua pakai Sorkar nak kapor sepor, kabah nilai kan ni kejungi kalau mungkin nongkrei nama rebah nyemiwa ya kan ketulok akan pi ke bidai. Dia ni yang kapor mentang ni kuat menong sa sisian suwa bangendai apo kan ke city ko mangila ay hani apo ngila pun poilot support relevan authorities ibadin na kaliang ka government te kamju syaki representative ibadai jong ka sora ba ka sela kumdu syaki political parties nila pun poi ya kan city kalong bang ikwa ru pa lakum do kin tabar no apo ka house ba bakin shim no ya karai ka ba tikana nama balai ni suku ba kata hakan kayo kuat jungkin nang perika penong ini bah buan sian hi ni hapan su wan pane kendo ya ke bor ke bahar la kalong ka management ne kalong ka government ru kunju orang isu tu bagai government ru ka pemerintah hi ka jirap ini kembang yu hi ni juyo ya kan ka relief payment te rai pada kalong ba ngimla apa bang sorbai ka bang shuyo aha ko betul bang sutu ba kilu bos ke di bobo ni amar balai ko manga chukan ni kalong ba kadang iyo aga dor jong ketulok kamot ni sutu ba kibuan ki hakalian ka piaf ka pada fund nang ta hakalian ki wikiwe pada ki kembolong no ngidon ka society apo kan ka company ka jong iru te buan kamot ha ka biadai ba kan ka within ka financial relation kamot kila along stocking no tidai nak kata kada sa sisian ni ong bano ba hang ni por kalong kadai sundam kamot kabangi ngirai khaddu sundam ru kalong ban penbor ya kaya present government hang por ba kumjuru ya ki relevant authorities ibadon na po ka lokali lan state li kalong bangi da banjor kalong bakin
Tika pernah yang nak matar, hak bakin setek leno yang nak settlement, hak bede nak bertakin ini dius kijong. Orang suatu hak bede bak kafat lagi, itip kadon kejing ya, aku masih kena pi kerja ini nak kalian kijong fibu, itip pat baru. Mereka ini bagi suatu ni mentar mungkin nong tu ni long mungkin nong pang, kinong pang kamu ya kibadan hak bokut, kamu ni suatu mengilang kamu ni, kada wais nong kamu curable sendar. Kamdai bangsiyo ay kadaway ka bangsiyo ta lasay ka pangbiang ta lasay lasismi pangbiang teringi don kam bay kam strongly hi kam ni urge ya ka honorable government lang ba chief minister ni buram konju uru ikireleban political parties ki balang poka present government ta de konju uru what ya kireleban authorities yang sasisin ki badai na poka state na konju uru na poka locals nanti bakin one bit siya kami, bakin ne settlement, na kabanda ka modification, jongi kinang tayo kibamanta, bat kumju uro na mataki bala siya lasis mo, bat har juga por ni kuat, bat ka factory la kumno, kadi banyak bat telun kat kum kapor kumalang ng kiwi ki cement industry hapo ka state ka jongi. Ti har ni kapor ka ikan na kapor mungkin pau. Kamdai bangi kum ka union nge keren banong ba nginong kan na kalian kejungi ke faktur ni kap don kong kata hak agenda ke bangitai ke kam ndeka ka agenda ke banung kong kom kadu ko sedang hi kom bala design ni ru kalong hi ka banung kong ka dei ka welfare ka kata ka mur ka dei ka bit ka biang bat ka yo ka kot ki jong ki nok toi te ya be dei bat ka ne ka banta ka ka government hi kala offer hi tu kirai kali ka option ku maflai hi te kalong ka ba ingi ba ngin ker be ta ko sai nama kadehi nak kapor cakapor kaya ke bangi pun syai kum kinong pri kalong bayi ka factory hi kadai ka state mata batu juga kapor kadai bat stake holder ka ba kinha ba sia kan ni positif di kalong bakin mit be ya kan ni customer nak ka jingpiang jong kinong pri ke ba mata memang isu tu manada ngingen kan ha ka wipat ka issue lesti kan ni ru kan pensistom yang ini memang isu tu bayi tadi ka banong ibu hakmat so ka banong kalong ngidai kilong pang piden kibadon hapo good factory nama kai ka bang ko am taban pensai so fi kalong mata ha ka por bang ile ngani ka agitation hantai ya tu por kum fi na galiang ka government okay kala erap na pospor kham tam na du usna marja ako ban na galiang ka management ka kai pa ka doni na galiang ka fon ka jungka ka persang hi bar dis kat tu kat ni ndai kai ka bang ngi so thu hi la di ba man tang ni fi ko bang lo ong na tan sa chi sia habang ipek hi kum tinong pleng tu akot ngila idu jingkerman nama kalong tik kum katu kali lada ka kali ngin fi kalong lada pithe mana kum niang ro ndre ngin tu fi da pithe pinya apa de kan re ha ka sniu si sniu kaya ka sniu si sniu te de na ta ka daw ka bu jing e ke dai bar bat kinong shong te de ne ka ta ka daw ngi han ka por ngi ku abi ban ong ike bro khat bang ban system na du ki machines hadu ki nong tre ha ka ta ka por ka kum ka level kumba kalong hapok wiki wei parki cement industry tenre ha ka bede kumba sasisian biang ban on ha ka bede ban on ba ya ka joint venture ni ha ka jing start ng sarkar sasisian bat ka jing start jong ki relevan authorities ko molong locally dan stately kumji ulu ko mo pi ki dius jong i hadu mentang ni tu pi ru ki dang sana du ki ara ka khala khatsau kita ki dius ko sa penting menta ara ja khalai katsau katsan garadu mentau uni arja arpo doholian garadu mentang pilami aja arpo ini masa tekamot kani karukom ka pemen ka jungi kan wara ai ka jinge namar bling suthu ba kalong balai ba ni suthu ba ni yang ti ba ka plan ka mo ka idon kamban upgrade ba ya ka karukom kan ti bari la fi compare di petang po kastil ka jungi ro la fi pen fi apo jangpia kisipen kismen panang pai kum talmia pai kum ke star cement pai kum ka mekhalia cement pai kiwi tu nom kala long mi hapsiu long compare stak jadi na takadau ke bangina kaliang hi kam family speaking ke bangi kan ni kamat nak menta ka development hi nak menta forward nak menta ke nom tai ke banakong ba nak menta hi kamat jongka factory kata kali dendre ka bede ki state matar bar ka management matar kata kadika kamram ka jongki ka depan pe kata de kata kadang ni nak kalian ka jungi ni yang nak asyuk bar pies ka problem
Dahil na kata kadang ini sakman bentang mafi. Bala relasi kampoi haka double ada kamdan kanu kono korai. Nak kata kinong tring ang sa sistem ki pamenta. Dan ini kinong tring ki bala saya ada kamdan kakut pani bar juga poru. Lese kamdan su yang ni kajing siu ko balong kloy. Haka lenti ke badai kat kum kedua jeng tulak mafi. Ban kalian no ini kita usuk ke Johnny lese. Kamu kata ini ngenapan. Si mengira ada itu mengira raya ni. Kalau ngenapan mi banyak hiburan sa sistem. Kata kalau kum bala saindul. Hari ini, bakal saya di kumju. Kata kadang-kadang itu.